ni radio ijwi rya rubanda. Rwandans and Congolese are united against the genocidaire Paul Kagame of Rwanda. Imyigaragambyo yo kuwa mbere tariki ya 20 z'ukwa 10 2014 yo guhakamo umwicanyi ruharwa Paul Kagame, Perezida wa leta y'inkotanyi. Bwana Justin Bahunga, ndabona hano mwaje i London imbere ya Hotel Savoy, nagira ngo utubwire icyabazindiye muri iki gitondo. Murakoze cyane Bwana Simewo, umwanya wo kugira ngo nsobanure icyatuzendiye. Cyatuzendiye gutera akamu ubutegetsi bubi buri mu Rwanda. Ndetse kwica tujya dubishyira abantu mu mifuka nk'amakara, ubutegetsi bufungiye ubusa bugafatira abantu ubusa n'ibyatuzanye hano. Ariko ikinshimishije cyane nuko hano turi harimo abatutsi bagize ku icumu, hakaba abahutu n'abatutsi batagize ku icumu ariko baturuka mu bindi bihugu. Babyerekana ko twebwe cyane cyane ishyaka mpagarariye FDU, inkingi y'amahoro, inkingi ya demokarasi, inkingi y'umusabane mu bantu, ariko tekereza ko bizaba umuhuza w'Abanyarwanda. Kugira ngo mbone kugira ngo mvuge yuko kubera ko turi hano cyo dupfa na Kagame ntabwo ari kubera ko ari umututsi, ni ukubera ibikorwa bye. Nishimira ko tuyatuguyeho twese, ari abahutu, ari abatutsi, ari abacitse ku icumu, atabacitse ku icumu. Ikindi kinshimishije nuko ari Abagande, Abanyekongo, hakaba n'Abanyarwanda, kuko ubutegetsi bwateye ikibazo n'abo duturanye. Kuba dushoboye kugira ngo abantu duhurire hamwe, twamaganire hamwe ubwicanyi, nabyo ni ikintu cyiza tugomba kwishimira. Turacyakomeza rero, urabyumva urumva kamo, nta kindi kandi duhamagarira Abanyarwanda bose nuko bitandukanya n'umuntu wese wica. Nabo bana bigisha kugira ngo bice abantu bakamenya ko amaraso ari mabi cyane, kuko nyamaraso aramuhinduka, aragarukira rwose babyumve kuko kwica atari ikintu cy'umuntu, kandi ko ibyo bintu bizaba garuka. Tubyamaganira kure rero, tukaba ariyo cyatuzanye kugira ngo twese hamwe, umuhutu, umututsi, uwacitse ku icumu, umuhutu wapfushijwe, umututsi wapfushijwe, bumva yuko ko icyo bagomba guhurizaho ari ukwanga akarengane, ari ukwanga ubwicanyi, ari gufatwa nk'amakara. Murakoze. Urakoze cyane rwose kuba utubwiye icyabazinduye. Wowe waje hano uhagarariye ishyaka, ibi birebana no gukurikirana no kuha akamo Kagame, mwabiteguye muri amashyaka angahe hano i London? Ese mwabonetse mungana iki? Nagira ngo numve ukuntu byifashe. Twabiteguye turi amashyaka ari n'ahangaha ariyo cyane cyane FDU na RNC. Tuba turanafatanyije n'imiryango irengera ikiremwamuntu y'Abanyarwanda. Tuba twateguye Abanyekongo n'abafite mu kababaro, ukavuga uti mwabitabire muri bangahe? Turi bake beza, ariko kandi akabyerekana none ukuntu perezida w'u Rwanda n'ubwo bwicanyi bwakuye abantu umutima, uburyo n'abari mu ngo bari mu kabari usanga babivuga, ariko ubwoba bugatuma batagira ngo babyerekane ku mugaragaro. Kuko twebwe ntacyo dushaka guhisha, kuko nabivuze ntabwo ari twanga uwo mugabo kubera ko ari umututsi, twanga ibikorwa bibi, ariko ibyo bikorwa bibi bikaba uwo muntu witwa Kagame ntabwo twabigenza.
kandi tukabona yuko amahoro y'u Rwanda, amahoro y'abo bantu bavuga ko ari mu kurwanya umwanzi ubutegetsi bubi, ko ibyo bintu nabyo bizagera ku bana babo n'abuzukuru babo, ko bagomba kwitandukanya nabyo, bakwitandukanya n'ubutegetsi bubuza amahoro, bubuza amahumeko umunyarwanda uwo ari we wese, kandi ko amahoro y'umunyarwanda, amahoro y'umututsi ni ukubana neza n'umuhutu, amahoro y'umuhutu ni ukubana neza n'umututsi. Ikindi kandi ni uko intwaro ntacyo zizashobora, intwaro y'amahoro y'umuhutu, intwaro y'amahoro y'umututsi ni ukubana neza, ni ukureka akarengane, ni ukuva ku kuryamirana, nta kindi kizadukiza, ni icyo ngicyo. Nta masasu, tuzi ko ba Sadamu bahirimye, tuzi ko ba Shadirani bahirimye, baza ba Marcos ukuntu bahirimye, uzi ko Gaddafi yagiye, uzi n'ukuntu Mobutu yagiye. Ntibishingire rero ku ntwaro zikomeye, ibyo byose aho byagejeje abandi turabizi. Twese hamwe, umuhutu, umututsi, umutwa, buri wese ukunda amahoro, reka dukorere hamwe, dushake amahoro y'u Rwanda, dushaka ukuri, dushaka ubusabane, dushaka kumvikana, twanga ubugome, twanga akarengane. Icyo turwanira, amboneyeho kugira ngo abantu bitabire iyi ntambara turimo, turangajwe imbere y'intwari itwara ingabire. Aya magambo yavuze avuga ati ndagiye, muzaba intwari, muzatubera abagabo. Reka twebwe twese hamwe abitsamye tugendere hamwe, kandi twese hamwe tuzatsinda, tuzagira amahoro, amahoro asakare mu Rwanda rwacu. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Justin Bahungu. Iyi ni radiyo Ijwi rya Rubanda.